Nono dipor kaham, especially like hambai maro sini joto press media team rok no norok phaiye sini news no cover khaine bage phaimani puilano ang norok no blai ke hambai maro thanai onek din romini norok sini news rok no je cover khai tongmani tini sing specially norok ni bus kango haino hai je press meet khlainani thangai tongmani kaisa no karon sing nukha Khainai 27 ni simi je sing movement khlai tongmani posobanta palace no tui government ro kuno ekta positive response raphano runani digi thangya ko borongso miyani press media ni bisingti sing saimangkha honorable the cabinet minister from Tripura state assembly oba haike saka je 1949 no je pro india be mar sangha Tripura joto properties abu government ing thanga hanai bini o je kok rok no khnawi sini Tiprasa rok tebo blaike sentiment harden ka haise gai aboni bagai YTF sini honorable YTF ni president sini sir Suros tini YTF ni joto district rok bai kaisa meeting ringmani bisingte kaisa decision kotor nakha buskang ni salo YTF rok birhotom je engmani sai tebo kotor kaisa andolon khlaijakman bagi thangtong ga ang tabu koinai sini honorable YTF ni president sir Suros no je sini andolon ni je brief bo khlainani bagai hambai Lone hambai sini takuk James general secretary Tiprasa federation tai bo faimanja faijak sini joto district president tai bisas kai hambai maro sini joto media no je sini takuk samahai je norok thangnai koikdin dare kwbangma singbai news coverage khaitong bai norno belene paifle hambai aw जों abono sana nayo youth Tiprasa federation ni bekhaktui buskangni 5 tarik o agartalao city o kaisa protest ngani thangai tongo o jaga o ang koinai sini joto khakaham Tiprasa takurono mo YTF ni chobaya Tiprasa mothani chobaya ngoi joto Tiprasa dofani choba hanai norono joto no buskanga abago phainan bagai norono kobong horjao tamninba belaino sing khadukhu nangjak tabu sini mia honorable minister tourism department Sri Susanto Chaudhary samani yagulo pusubanta palace mo tabu kaisa government ni asset government muchung hangke jekuno project khaimano aro nor jotono welcome khaidi state ni development in thangano welcome khaidi ni samane tuyei baro kuno clear statement tagboriya khuje pusubanta palace aro touch hotels namjagi hane amai kun kok saya bini akok abo sung tabu wansu guje pusubanta palace touch hotel nani thangai tongoni sung tabu wansu sina abu kubiko karon tang hindi abon bani sung tabu kotor ni seitebo kotor choba khainai je puila o sung je chengpuru samani hai abon sung tabu buskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tiprasa ngai haisi YTF ngwiya jara norok YTF ni mokol nungnai rong nang koinai nung tumuno Tiprasa ni thui nini hukumu mukumu nini laibuma sokomor zaman nang naiman yang itong hangkai phaidi nung bo Tiprasa ngai sung or kebo YTF kebo Tiprasa motha or nang banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tiprasa ngai sungomno protest khainai karon tabuk bo tapok di sini astobol moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abu bo sung choba khaipan sung kuno mandi haisi sini Ujenta Palace Tiprasa State Museum ngai thanga apur bo sung choba khaigya কিন্তু abono sungno counter khaina bai buitabo kwbangma sai tongo state museum ani yagolo jotono rajaroni amalni bemono photo ro mang rajak tongo abo bai sini kha khasang ya hisi sini rajani amali sini bobagrani amalni tong tong hangangkai abo bobagrano yaphar nan tung yakhaba sung Tiprasa ni mungsasuk abo borok khaina ning tung haisi and Posovanta Palace abo tabuk touch hotel no yaphar nan digi abo process cholijak abo borok tabuk phano kuno clear statement diako sung touch hotel mana khaya Tripura bo khainani bagai kwbangma jaga tong haisi kwbangma jaga kha jaga kwbangma land tong haisi a jaga bo kwbangma borok touch hotel 5 star 10 star just kroman khlok tong kintu sini hukumu mukumu je Posovanta Palace khlok jamani hangkai sung belena khayogo sung sini ri khungir jama hai ma tong haisi kangkai sung abo Tiprasa ri khung jama hai klayo abon bagai sung afru kotor protest ngai asset Tiprasa ngai tini ang joto koinai sini joto tongnai jara hate dofano hamjagai Tiprasa ni kok sai tongnai
sini party flag color na yawi Tiprasa na hamza kangkai joto no adino phainani bai no nang kobong mo horjawo party borokok ya haisi party tini khana tongnai kintu dofa jefor kemai thangnai afro party khainani pano nini bagai o dofa no logi degra khaisi aboni bagai no omo sungkuno political mileage tan mani kogya phiaba sung Tiprasa ngai sung bus kango choba khainani bagai reading tongma jaga nor joto no phainani bai ang no kobong mo horjawo 5 tarik sung nang hangangkai 10,000 ya 20,000 ya haisi more than 50,000 Tiprasa bo sung orot sung thanjak phunungmani hangkai Tiprasa ro thanjak kari hini sung tai se proof manai haisi abon bai sung YTF ni flag use kaya Tipra motha ni flag use kaya TWF TSM flag use kaya asset Tiprasa ngai sung afro protest kaya thang tongo all Tiprasa joto welcome haisi no joto na ang o jaga phai ka hamjano go phai sung protest kotor khai phunga afro sung phungnai o Tipra haw ni Tiprasa ro aw kubunyom bongni mukumul no sokomor jamar matuyei borok sentiment nangkhani singma phungnai haisi hamba tai kuno sungjanai no kuno political banner kali bandor apni personal jetuni social media net no thakla na kan totro khanya ba dibe personal ব্যক্তিগত kuno jai regional party donar number appeal khana all are welcome sung jotono sau jotono welcome haisi sung sini sanmung greater Tipraland abo sini Tipra mothani naharmung IPF tini naharmung bongna great Tipraland jotono Tipraland hamjao separate state hamjao kintu sini o 5 tariko Tipraland choba to abo sini political demand joton jani tongo abono karibo sung 5 tarik angke as a Tiprasa bisas khai pusovanta palace no sung rokha khainani abono safe guard khainani baise sung kobong mo roichi tai kaise kok kai judi CM eba concern department 5 tarik ni sai saka judi borok sungno media o phai saka je obono bondo khlaijaknai sung khailiya abo haim kangke sini andolon no sung stop khainai otherwise thasing je sini honorable president samahai birhottom andolon nai government pura daying nai judi route block na nakai sung block khon thane haisi adino 5 tariko kuno memorandum submit khakina na na sung tai memorandum submit khaliya memorandum sin TISF tai sung YTF ro 27 tarik khakya and TISF 29 tarik khaka memorandum submit khabi borok sungno borok takbo actual borok ne answer imani yako abon science engineer secretary saman hai tomungno adino phai borok assurance kok baya hi tabu khai written assurance nani nangnai je pujoganta paleso sung tachutel khali ani written assurance riasa sung o choba kotor choline haisi written je riasa kang andolon choli kona hakono bor government kaise jora khau jaga mo sung asung bising written mar na answer mar na in a time bound manner bisingo jemon sung thangnai sini YTF ni 27 tariko je memorandum nirman yakolo sung after DM no saika 4 din ni bising sung answer khai sini honorable minister sananing tung boro mai kermani bising to boro sung no sapta kaisen bising clear statement naning tung sapta kaisen bising to muno posovanta paleso boro clear statement di maya ngakai sung bus kang abon se tewa andro ko roma khane haisi karon mo koitan simi chengna sungomo serve 10 ta ni simi chengjanai 10 ta ni simi boro gather na jagar ka sungwa tomani circuit house ni simi secretary biskang jora aro circuit house gather ngai secretary ro march kai thangnai aro sini gathering nai